boleh. Iya, maksudnya ini meski. Iya.
pinggir jalanannya gimana ya? Coba. Lempang mana? Saya tak tutup sih. Lempang mana? Mau sekali cepat. Sekali cepat lo. Udah bisa. Orang bakal aku loh. Nah. Ada karo. Ini ora kuat. Aku medun kok. Aja. Tak. Sekedap. Maksir. Kali Joko Chip. Dengan driver Berapa belas ya? Om Budi. Hampir ngelempang nih. Berapa belas? Kosek. Hei. Terus. Tarik buri ya. Ya. Nah. Tak punya aku ngisor. Apa lagi? Halo. Loh, ning ndi? Heeh. Lah terus weh. Ngene. Surat apa? Oh, surat Telkom. Oh, yo rasa didoke rekame ra nggowo ki rekam saka dealer ngomong ngono. Ya. Apa to, Lek? Upload YouTube tuh ya. Oh, kodang masa sempat ini. Tapi sok maju sithik terus. Maju sithik piye to? Gludung. Trail toh. Heeh. Gledak. No, pengen ndelok kene piye to? Kenapa ora mau? Mau kenapa? Sing ndi? Kanan. Kanan sih ora ngenok, ora ono sing ngenok iki kirene iso. Udah rak dulu mau. Aja nek kono to, oke Ya, ngandel sik. kene. Nah. Oke? Buri. Oke, mundur. Terus. Terus nih. Yes. Hah? Sebelah kiri gepoi. Kiri ngarep. Kiri buri. Oke. Iya ya. Power semua. Tani bra. Lo tani lo. Ya bener lah mungkin lempang wong sing kono kena lemah. Oh. Iki lho, pojokan iki kan kena. Dan ku ngan tapi ini kanan ndoro nggih dhuwur nggih. Mosok? Wah, perlu diambil gambar sih, Om. Ini kan balas apa?
Wes. Sik, udah cukup. Yo, adus gak sih? Wah, susah aku dah. Wes. Wis. Ini dia. Selek. Selek. Balik. Aduh. Oke, jebur. Telepon. Mati ya wes. Terus besek guys. Nomor dalam. Bus. Bus. Panik langsung kanan. Terus. Bus. Selamat juga. Selamat juga. Selamat juga. Selamat juga. Selamat juga. Akhirnya.